这新闻来看，希腊附近的度假胜地罗德斯岛最近火烧，唔那像那火烧哦，向东南部游客真侪海边啊嘛火烧，当地哦，撤离大约19000外游客甲民众。伫当地温度即马是超过35度，有人行10外公里逃离现场。伫暗暝的刹那内看到大火烧甲光影影，互人看了就惊。希腊度假天堂罗德斯岛森林野火已经烧第5天啊，绝大部分的山那拢被烧掉，因为火团的速度真紧，差不多19000位游客甲当地居民被迫撤离，真侪人透暝走到港口机场，不过因为真侪航班拢停飞，游客只好先困伫咧机场等待撤离。Panic, everyone dashing about, fleeing for buses, and luckily we were able to get a bus. We've got elderly parents and a child. 希腊最近天气正热，全国各地拢出现40度以上的高温，有一寡所在野火已经烧要到1礼拜啊。因为大火，希腊总统也取消原定伫8日的固定假期。希腊另外一个度假地科孚岛也传出毁灭性的野火，当局紧急发撤离命令。都离开罗德斯岛的德国游客，想到迄当阵的情形，心内也阁真惊。Die Hölle auf Erden. Warum? Weil wir bei 42 Grad mit Sack und Pack irgendwie 10 Kilometer zu Fuß vor den Flammen weggelaufen sind. Mal sehen, was da wird. Am Flughafen war es sehr schlimm. Da waren sehr viele, die da übernachtet haben. Die mussten sich selbst um die Hotels kümmern. 当地消防队讲，火源是来自罗德斯岛中的一座山，几天前突然间窜火出来，火势正大。当局总共出动18台飞机，甲260位消防员来拍火，不过可能也怪几天才有法度把火控制。公司新闻，郑伟林编辑。